Pozdrav! Pošto je sada aktualna nova verzija NVDA, to jest 2014.4, neke stvari u prozoru za opšta podešavanja su izmenjene. Zato ćemo prvo odraditi taj prozor, prikazati primjer, a onda ću vam dodati još neke napomene u vezi snimka, ali i u vezi NVDA. NVDA menu. Podešavanja podmenu P. Osnovna podešavanja 3. O. Opšta podešavanja dijalog. Jezik otvorena nagrada zahteva ponovno pokretanje da videlo malo u potpunosti zatvorena nagrada kombinovani okvir srpski otvorena nagrada latinica zatvorena nagrada. SV stupnjeno Alt plus J. Suvaj konfiguraciju pri izlazu izborno polje štikligano Alt plus. Prikazuj dodatne opcije pri izlasku iz NVDA izborno polje štikligano Alt plus K. Puštaj zvukove kada se NVDA zaustavlja i pokreće izborno polje štikligano Alt plus. Nivo evidentiranja u dnevniku dvotačka. Kombinovani okvir informacije stupnjeno Alt plus N. Denadowanie i upozorenja. Ulaz dosac crta izlaz denadowanie. Ulaz dena informacije. Automatski pokreni NVDA nakon što se prijavi na Windows izborno polje štikligano Alt plus A. Koristi NVDA na Windowsovom ekranu za prijavljivanje otvorena nagrada zahteva privilegije administratora zatvorena nagrada izborno polje štikligano. Koristi trenutno sačuvana podešavanja na ekranu za prijavljivanje i na drugim sigurnosnim ekranima otvorena nagrada zahteva privilegije administratora zatvorena nagrada dugme. Upozorenje dijalog namenski pravljeni dodaci su pronađeni u vašoj fascikli sa korisničkim podešavanjima. Njihovo kopiranje u sistemski profil može predstavljati bezbednosni rizik. Da li još uvek želite da iskopirate svoja podešavanja da dugme Alt plus G. Kopiranje podešavanja dijalog. Molimo sačekajte uspeh dijalog NVDA korisnička podešavanja su uspešno kopirana. U redu dugme. Opšta podešavanja dijalog. Koristi trenutno sač automatski promeri ažuriranja za NVDA izborno polje štikligano Alt plus A. OK dugme. Razmak pritisnuto. Od ovog snimka koristimo NVDA verziju 2014.4. Jednom prilikom ću vam pokazati kako da ažurirate verziju ako vam NVDA sam to ne ponudi. Novo u prozoru za opšta podešavanja. Prikazuj dodatne opcije pri izlasku iz NVDA. Izborno polje. Birate da li će vas NVDA pitati da potvrdite isključivanje i ponuditi da umjesto toga ponovo pokrenete NVDA. Puštaj zvukove kada se NVDA zaustavlja i pokreće. Izborno polje. Štikligajte da ako želite da čujete zvučni signal pri uključivanju i isključivanju NVDA. Pošto smo to napomenuli, želim da dodam još ponešto. Nije me dogodilo i u međuvremenu se dogodilo par promjena. Zbog problema sa hosting servisom, sajt daniela.host56.com trenutno nije u funkciji, pa tako ni odeljak posvećen dovoljnom programu NVDA. Zato, za sve što želite da mi kažete, da pitate, za sve kritike ili pohvale, pišite na moju adresu, zajna955gmail.com. Možete pronaći moju adresu i u opisu ovog klipa. Da podsjetim, kao što je navedeno u teorijskom klipu o opštim podešavanjima NVDA, sljedeći put bavimo se glasovnim podešavanjima. Do tada, veliki pozdrav od NVDA govornika Maksa i autora klipa, Daniele Popović.